Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our... Pozdrav svima friendovi, danas ću vam pokazati kako ostaviti sličicu, malu sličicu, znači to je Thumblain, ne znam kako se kaže, Thumblain, tako se piše, znam to. Znači, kada otpremate video, idete gdje se otpremanju, uzmete neki video, bilo koji, mislim koji vi hoćete da izbacite na YouTube. Evo, ja ću najlepši govor, kao nešto, mislim ja ovo neću da izbacujem, samo da vam pokažem. I sada idete prilagođena sličica, ovdje dole, i izaberete sličicu koju hoćete. Evo, ja ću YouTube, kao, samo da vam pokažem, i onda evo, ovdje, eto. To vam se pojavi, vidite objavi, ovdje napišete šta želite i toliko. To je bilo to za ovaj klip, nadam se da sam vam pomogao i nadam se da je ovo bilo prosto ko pasuje. Znači, ako vam se svideo, like, share, subscribe, komentarišite ovaj video i ako vam nešto nije bilo jasno, možete i bilo šta napišite. Lajkujte stranicu i to je to. Ćao.